ama saberin voini tum kau pathian ni mangtu zong song ko than ho te kan lal pai su krista megin in zawa in sibai ka buk chewani he voini kan thria thewangin tum kau pathian ni pang sunday kan ti khalo ni le ta voina hian senior bb ten he ni poimo pakhat na mi puiten isu krista an choi moi ti thu kan sir do na dia kan thu sir te mun ta ka ngai tha kan beng te lama do theu turin kan som bok ani ma sai pathian tu thiang lim ilo ngai thang u chan chin tha mar ka ziak bung som pakhat chang kwa tanga chang som zovin hosana lalpa mingalo kal chu fakin omro se ramlo thleng tur kan pa davida ram chu choi moin omro se chungnung bera khian hosana tin an awa helai thu hi tun tuma kan thu von tur ani hal bokani tele tikhan kan zirlaya kan lu chong ha langa voini tum kau pathian ni pam sunday kan ti kha alo ni le ta he ni poimo tak mai hi khove la ko ran ho zong ten kan mang theva ke ni mizoram ko ran te point kan mang thi na ni kumte kumasa te covid 19 awangin he ni hi ani dan turang takin kan mang theilawa apoi le amai ro chu kan rem chan dan ang agin mani kot kaya te in chungzola te lali so krista choi moin hosana ti in mieng maza te chuan kan awa hun te kan manga khatiang kha kan hun dan kan hun man dan ania tum kau ni hi engwanga poimo nge ania ko ran poi ni engwanga mangjia nge ani ti kan zo chuan lali su krista kha khovela kum thum ro bola khovela kum thum chu ronga bol lai kan choi moi na kan tiang si hi a lo re renga he ni poimo tak tum kau pathian ni kan tia hian lali suan choi moi na a lo ta ro pui takin jerusalem mi pui ten an choi moi khatiang ani awang khan ke ni point choi moi kan du ani tum kau ni an tin chan po mi pui le nau pang ten tum kau ten thia ka chol te po an mang thova hatiang kha isua krista chu sabeng tung chunga chuanga akal na tura an puan te po pha in isua lo choi moi ta ani isua krista fakle choi mo hi mi mal le ko ran mi zong ten kan ti tur poi mo mania kan zir hawatan kongli lo ta lagila pakhat na chuan isua le zirtir te kha khoya tanga local nge khoya nge an kal don ti ania isua krista galili ram nazaret khwa seilianin a sevel khorang ranga te rong bolin azin kwal thina galili tangin jerusalem akal thina akal san chu kallet kut mangtu te in ani bok te kut mangturin a chung te an kal nu akal ve in pumpek na kut te a hun lain akala voinga zet mai jerusalem hian akala ahun nunung berakal hi kalhen kuta tel turakal ania hemi tum chia hian choi moina adong ani ti chuan isua chu zirtir tenen galili ram atanga lo kalin kaperna khuwa achola he khuwa hi galili dilkam a omania heta acholna hian jerusalem khuwa han kaldon thu asoya chuta chuan mi ten anti lum tur thu asoya kaperna matang chuan chim lampanin akala jericho khuwa alo lut masa chuta tang chuan jerusalem chu khosak lama tangin an luta ani pani na isuan achuan na tan sabeng tung athang isua kha jericho khuwa atangin jerusalem lam hoin akala rongbola jinve wa na po damlo te tidamin thil maktak te ti ani hemi malok po hian kalkonga bidel batimaya po atidamani ti kan huwa bethani chaka betfagi khuwa awma olive tlanga chawin achuk lea gesmani huan le kidon ruam kal tlangin chaklama tangin
Jerusalem an lut ani Jerusalem hi muan na khopui ti ania Bethany hi theipui min in ti na nia Bethphagi hi theipui no emo min lo in ti na ani Bethany khothen dona zirtir te tira Bethany hi mari Marthi le Lazarus te unau khuwa ania achol ha dam na thin kha ani nima sala he mitum hian achol lo ni in alanga Bethany khuan thlen donin hetiang hian asoya in mazon khuwa son vakal ta ula in lo terin sabeng tung no thun tu mala chuan ngai lo na in huang ti chuan phel ula han kai ro tin mi tu point kha kha enga tinge in ti an ti chuan lalpan adu ani heta ron da tir le thua yang tiang cheu atia Bethphagi gi khuwa hi in mazon khuwa ti chuania Bethany khuwa atanga nai te ani Christian tradition point Bethphagi khuwa a biakin te takte ansa a Isua sabeng tunga achuan tan na tin biakin banga alem an siamani Chanchin tha pali te hian lali suwa Jerusalem ro pui taka alu thui an ziak veka an zia dan ero chu ainang lo ret theta a khalai khachu bulo buai vak lovila mathai le luka chuan zirtir pahnia tir thu an tar lang ve a marka chuan asoi lo I suwa hilang suwa zirtir te chuan sabeng tung chu an vakaya I suwa chu achunga achuanga konga chuan puan an pha chol an pha zoana che hian tum kau an ken thu asoya ti chuan mi puite chu an auta ani lali suwa Krista choi moin mi puite chuan ding takin osana lalpa minga local chu fakin omro se kan pa Davida ram chu choi moin omro se chungnung berakhian osana ti in mi puite hian lali suwa Krista an lo choi moi ani pathum na chuan engwangin nge chuan na tan sabeng tung kher lali suwa na than helai thu hi zo nei Zakaria pon alo soya ngai te lal chu inena sabeng tung no chunga chuangin alo kal do ne ti thu alo soya kha alo thlen fam kim na tu te po ani yang tin khovel lal te chuan anjin ve ware rengin sakor chakmi le athaber berte jinnatan an mangthi na nima sela kan lali suwa chuan khovel mi te ti dan ang ni lovin a tlom takin mi te na bungro phur maya an sorthin sabeng tung aran thuoi tak mai kha alo thangta dia helai tangot po hian lali suan choi moya om nani a ahun man du dana tang hian zirtu tam tak om thei ome ma se kan khiat ata na tlom thuoi le tai masiani ti hi ni mai se Isu Krista hian lalna tilana sarkar lian le chak thang lovin ran tlom thuoi le tai ma sabeng tung a thangani chu mai chin lovin alo pian suana nge mai po nulatlo tak mai thuoi tak mai pathian chi mi marikha a thangani ti kan phiat to kha chuan pathian ram chu din a ropui taka khovel mi tenga pathian ram chu din atum lova tlom takin mire theile nuai nungzok te po huap zawin he pathian ram khovela hian din atumani chuwang I suan min ngai tlom thuoi le taima duwa mi chapo le sang ni na chuan tur nei te a thang lova ropui na le thu nei na a thang lova thunuai rol le in ngai tlom tenen lalpa chu ain puang thina ni ti helai tang po hian a riat thei mani Bethlehem khote takte in po chang lovin bong ina ran ina alo pianga khote takte Nazareth khuwa thil tha achuak thengem ni anti hial khopa khopoi mo na nei lova seiliana Galilee ram zentel taram tia an musidrama rongbol chunzomin lungha na nei lovin awak velani ti kan thriani ato pa misual dam tlak lo thi danin crossa khen be ania lali suwa Krista nun phung le du dan hi chu khovel du dan nen in kopnare re anei lo ane na kong than chu
tlom na le tuar na kong ani ti chiang mani palina chuan hosana tin engwangin nge an aw mi puiten an aw hla chu hosana ani tu thlengin ke ni po kan aw thina hei hi hebrai tong adia tu na chandam ro ti na ani tunge a chandam tu chu juda te yan hi fri re renga tanga han chui hian nam khongai thak tak mai mi te na an obbe reng mai an ni ai gupta boy tanga ruai chu an ni nuwa ram tiam kanan ram an lu nuwa te po khan nam dangin an opcho renga lalan nei nuwa davida lal khan ani lal sak tak chuan an che vela nam dang ho te chu nein atitloma ti chuan an ram chu ral muangin huneng ma chen alo theita ni ti kan thri ani judai ram chu zalen ni in an mani ro in relin kum eng ma chen an oma ma lam ram Israel ram ti chu Assyria nuaya BC za sari som ni pania alu atlu le samari mi te an pian chua pha chim lam judai ram pore tak davida tha te ro rel na chu jehoi kina thengin akal sela BC zanga somriat pasaria babylon sala ruai an nilea Persia lal kuran babylon nein sultan hote chu achua zalena BC zanga somthum pariata judai rama hole ta ani huneng mochen an zalena Greek lal alo chuaka Alexander ro puya India ramporon run tu kha alo chuaka India ram chu an opleta a thi nuwa sipai thune na juda ram choron opleta a thi nuwa sipai thune na ron luatu seleuka sale Antiophane palina thunwaya lein Roman hovin an ron hele ta Israel lai po hian Roman sarkar huaya an omani namdang thunwaya omanding to Mesia an be seichan berpo namdang thunei na lak atanga chan chuak tu ratan aniya lali chuak Krista chu Mesia ni ringin hosana tin hemituma hian an lo aw ta dual mai ani chuan pangana chuan heng te hi an ngoi reng chuan lungte tal aw chuak turani luka bung som panga chang somli thua kan huwa he thu hi luka chau hiana zia ka mi puite aw thom chu Pharisai then khat ten beng theng an lo tia an lo ning ema lali suwa Krista ne ra chuan zirtir tu i zirtir te hi zilro ti in an nge na ni ma sela lali suan eng tin nge chan kan ti chuan heng te hi an ngoi reng chuan lungte tala aw chuak turani ti in a changa heta kan mu chu Isua fakle choi mo hi ama ring tu te le zui tu te thil ti ma mo ni lungte po ni se lungpui po ni se thil nung lo an nia an aw chuak theilo ti chu tlang hria tani pathian fakna tura onei to phot chuan pathian fakle choi mo hi an ti nge turani ti lungte aw ti hian asoi fi ome ti chuan voina kan zir lai na min ko mu tum bera chu hetiang hi alo ni ta ani pakhatna chuan lali suan khote Bethlehem Nazareth te mitlom marite ranto ber sabeng tungle thina tan cross thina athang hian in ngai tlom na hi lali suwa kong ne na kong atan apoi mo ani pani na chuan lali suan ami than te chu a choi moi thin sabeng tunga lali suwa a chuana wangin sabeng tungpo chu puan le chhol pha chunga te du sak takin akal ang hian keini po kan chunga lali suwa kan chuan tir chuan mitlom le eng malo kha min siam moi thinani ti hi voina kan zirlai chang hiam a chiang mani hole khati song kha avoin lali suwa Krista Jerusalem ro pui taka choi moin a omnani tum ka pathian ni kan zir tu chu alo ni ta ani
zirtu le ngai thatu zong te lalpan kan zawa in man min som sak theu ro se amen